Yo, main mak ka panyaling kumalayo tinong beli napa na pelikodoan war pala ya ko kanyamya ya ko ya kanyamya yo mangare ako Kenny wapit menunggur etang bab napa ya ko pala napa ro jamar kolo yuttao tao almaro wanganyalmi yutta bilenya banya yumrko napa ngor bang school ngor tartun ka yakan men maklim workle bilenya maren tao bilenya ngor pun napa ngayang umi bilenya on bijan napa on ngale on ngoro bang mangi ngale o abiyale ngale orom ka ani chun angani chung orom ka oipo ngale bele napa ya tangay malang na paro wanganya medyo na kay malang nalpan bang yumur ko ngutan war pala aro numaling napa nganton naanan man mak yumur ko brenya o yutta o benya bang school ngo dal nakaman napa chartun out bang dal school ngo or bang dal ena tartun yakan bang dal school o jalmi yaulinya yumur ko na man mak ngala candalnya ro man mak kumban kalam o may gikom danaling Noi mak ngalmuru ben na wana ngala ba balanya balanya kulko managal putai piri nawangan mebenero nakon ngade papayo kabolo tura wirke nang balnya lalu nango kamria kurit marche prebanya na nini ni ora dang lainnya yo ka nakuram nama ko dang la ka kulko na repi riba kumur dal na ali memenya blinga ne na banya wanangan nan ngundin habit na banya nakun ngairun dal na balnya kapuro ngaliru na nakun ngaliru ngade papa o parents repirin dal ni ne banya nan kapuro man cica kanan ngudja kali umur ko fitjanga Rigul ko na diang la pilirna na marut na bukbak na lam ko ni na pwede na wala ni na ben na ma ko rayo nga kabulu ngapi kibirka mingaban yang linggo ngal man na ora aliru na ma lecut nan ngutala kareben ka fitjaran lecu katan yo bara ni na lejo ma yo ka palabian aro ngangton nanay may kany wala nga na nalpen nunum mayan work ka nayo dung karayo ka ngalangan yun school ka ngalatyan nunum nangiyin napaw napa mayan right pire napa yung rakam belinya biar ban mengacil raise up nawe dawo issues about mana pelego nawe jamar kole daw ngarak banaha ngaya mengin bininya bele waktu ngayakan ni Anglican Youth Services ngabele ngacadim ka kulko penanga nama bang kulko ngaben nama jamar kule walaupun jamar kule bana ngayakan school waktu ngacil tiang balang ngaben nama ka dalam dong town nga tahun nulun nga nam punya mukur ngani je minan ka nam ngarong apa yang ora
ngabeng biaran nawi berkayan nawi kam na dalingo diang bala nawi room ma badan nawi malikim maka room dalingo badan yakta na kadiang wala makre wichun ngado baladi chuna ka ninga benna ma ban jamar kulin ngala pal bin blin de mada o a father now yang bala barak tel they still have banya respect nyako kabian dalabe teacher dong ada ko teacher ngate dong teacher ada nangai ko mai ko ngaya ayan belnya habay mandai ka ul diramol ka pana no nga madang wala yuto yo out there tangwa message nunum yuto wada tila nga nulun nga irkala ka pukmak tango community display min homeland kaliwan ko dang ulay ke bala una bala yorwe raman ganing yuto no bana no diamo bele nawi o nga tila no kuliwan school nguro ngarong ngaro lachut no yuto ngaro paano no jal mi naga manula na duka nat peno no ni na jang wala pero no kumuluk ko jang ya karaman maimi no ngade an ka na no ngaro ka album jaman start work tuan manungaro community yo nama belinya na nit babna yumur ko rabna banya bengtan tartun jutta mala belinya banya young people banya bengtan tartun babala bayangon jam mai me straight away bayangon dala nama nabi mayam o wanga work ko ya mulukul bayang badoan dan napan punya nama iyo ka waripum ngaya kanawi ka ngaya bayang nama pada tiang wala jamar kuli ngutan dan laga tiang wala pada maka nawi beli mak ya ka makma but I believe nangal dan families na iya mari play o tay ko jalan nyali yo play pala jangan bala dalaga acting out yo nyanga kan nama kulku mari mi mat ye yo nan yo tao belinyam ka non ngoli opportunity ganan gorani nango yo to banana kon from Arab school about talent nang ngayon mulka ngayon at ni do anything nak ngayon na jama mulka ka no ko benda nang ngayon later ngabenda for the family ka bulan ngayon future beli dia ngolah ko struggling na bena parents ka umur ko aleru lejo ko na bena umur ko ka ngade pirong mala repirin minang aleru ka na bena wangga jinanin na wangga nguna mar ngaliru ade papa yumur kulacu nguna mar lacu tuni wanga kayo community ngo beli banyak nguna leganin na kumpuna mina ngarci mina digana na but that can be happen yakkan awni ngaliru lacu kuna bena na miru bala wangga nji ngaliru kurutu ngalen guru batalana lacu na banyak kurutu tuanang kumur undur ina marcinge wanga benen balnya romdo yo manmak lacco dawo ka lacco napa and samala here's a song about imagine if you was a rock star or super girl, you know, but super girl, you know, to be a singer
And some people always humbuck you. I say, for Modiga, get to live. Family, especially family. I got a lot of family all around Australia, especially black people.